Nomati constituency arlo PHA sai hemate langa hemtap amogerangde. Parokwa KSA branch atum arpuka chalaramai kedengpon. Nilip constituency along ASDC asong atum jakong kichiperang. Akhain koira po Nilip constituency ke parlo Chokhala stadium Maya Hong parlo along Congress asong atum by rally Kammas joining program kedengpon. West Karbi Anglong Amria Hawar Sawai Kreda Bharti Pen Kibipon Inter Club Football Tournament Angdung Kitipon. Dolamara Kakojan Terang Arong Along Sorkar Pen Asonson Ice Cream Kedengpo. Cardo, Pinibertatan Bangli, Tharerop Sintobi. Parokwa KSA branch atum, Pater Pipon C, Arpuka Chelaramai Kangipon. Kedamtang phai kunya cheklo ni phai player ni buthung aji lord chuti odotiram holalong buthung aji KSA aropen pater pipon se arpu kachelarmai padopon bangso amayalong KSA buthung aji aro amai phu khonsing timung se maicharipon bangso along rapchun bang sukurbe KSA bidi sarpo sarsing engleng samson engti dihin rembang rajutiso hamran district committee amai phu ramsing engti KSA haroghat branch pen sukla teron Karbi Anglong red cross pen borsing phangchola pen kapre Manpeng kedo abang potum cetong dun pen mai RDP dun. Akimi KSA Parokwa branch along kepacari ponji aphan mai forpu Bisnu Tokbi dun mai pu longbir temung dun mai phi duliteron pi chunbang thengtom tiso rap chunbang soron rongphar pathu chunbang Rakesh Melik dihin rembang sarbong phangcho momita kropia tumaphan akimiar pu pekpon si ansose KSA pangtang pon thekji lapen khai ka pangtang pon thekji aphan lamrai deng pon pen Ingsamjin pen mai pachun pon. Langhin pen Mizoram Hanse camera person Bharat Sahu News7 Northeast. Lakha Kretrok Nomati constituency ke parlo Pukhatipura arlo along PHA sai hemate lang hemtap amoke bang peajo. Araratum kijunalang kamintana. Nomati constituency ke parlo rongkre se araratum kemisen pen PHA lang Junlong Popua men pen Pukhatipura along PHA sai hemate lang hemtap nengkan thong kepso siaprang kimrang pondo. Bonta ningduk meme alama bangke ningkan krep hoso se tanglo non puarni anta bangso PHA along kemisen alang junlong lepin kemisen alang ke junlong jike apya lamlo haladak kedo mate bangso PHA sai hemalong achukumara tum cheklo e jon pen ephong anbak anta asai chekrem kleposi nilutum News7 Northeast apharangke athengno haladak cherok tok arat tumpen nang pachini dun anparta kaya teng ki jonalang kelong thuverji afan Karbi Anglong termas council kachari ke thegi dinga tumaphan cherok to karar tumpen chuneng ripon thu 30-35 বছৰ মান হ'ব এইটো PHC টো আপোনালোকে এই সুবিধাটো পাইছেন নাই ইয়াৰ সুবিধাটো আজি 15 বছৰৰ আগত আমি সুবিধাটো ভাল সুবিধা পাই আছিলো এই 15 বছৰৰ পাছত আমি এতিয়া মানে সুবিধাটো বহুত কম কৈ পাইছো আৰু আপোনালোকে ইয়াত নিজে নিজ লবৰ মানুহ আহি পেলাই আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে এই কেনেকা পৰিস্থিতি হৈ আছে গাঁৱৰ মানুহে মানে কুৱা পানী ভালকে এতিয়া নোপোৱা হৈ আছে আৰু যিবিলাকে দুখীয়া ৰাইজে তেওঁলোকে মানে নেৰা নেপৰা কৰি নিজৰ কষ্টৰে টিপকলবিলাক পুতিবলগীয়া হৈ আছে আজি এই ঘৰখন খুনি আছে ফিল্টাৰৰ না কিহৰ বুলি এজন কন্ট্ৰাক্টৰ এজন আহিয়ে ক'লে যে এই ঘৰখন মানে বনাই দিম এতিয়া আজি 5টা বছৰ মান হলে এই ঘৰখন যে কমপ্লিট হোৱা নাই আপোনালোকে নিজে আহি নিচকুৰে দেখা পায় Langhin pen Mizoram Hanse camera person Bharat Sahu News7 Northeast. Lakhain koira Nilip MSC constituency ke parlo angkang along ASDC asomatum jakong kachepra Kedamtang phai kunia cheklo ni phai hini army chukki hola indoor stadium along anar lo por phai kresia por malom pen chengsi Nilip constituency ASDC amai phu mai sonti sopen mai charipon labangso amai along aluhi aman pen ASDC central committee pen sunil tok bi chetong dunsi mai along non ke bangji MLA bangphu kilik ahut mesen pen ASDC songatum kachepa hithek jiaphan lamthe jaipon lapen Nilip constituency ke parlo angkang along ASDC asong pangtang thupa menang poputa alang lihin pen thanpon Anparta, Haikunia Cheklo Angbong ASDC asong pen kaprek adimalong, Mai Kepado Jiaphan, Labangso Amayalong, Cheparai Pontu. Bangso Amayalong, ASDC Klembang Puklembang Piatum, Kadokabe, Bain Koira Pobak, Amuluk Atum Chetong Dunsi, Mesen Pen Mai Pachundun. Bukojan Pen Herol Hanse, News7 Northeast. Lakhain Koira Ponilip constituency ke pardo Chukala Stadium, Maya Hong Parlalong, Congress Asomatum, Bike Rally Kam, Mazoining Program Kedingpon. Lakhain koira phone Nilip constituency along kedamtang ni 5 player ni Chukela Stadium Maya Hong Pharla along
Indian National Congress atumpen bite rally kam mass joining program padopon. Bangso along abarim HAD Minister lapen Karbianglong District Congress Committee amaipu khorsinging tipen chenglok. Abarim EM Rotoninti District Mahila Congress Committee amaipi Rina Terangpi Ongdung Sorkari Gangbura lapen Rong Asaratum Arong tin penta chetong dun si Mai RDP dun. Nilip Mondol Congress Committee amaipu Benarson Ronghang lapen Chunbang Fabric Croa tumpen Mai Chebhem pupon si Mai Pangchengpon. Mai along kaprek asong pensi osi Congress along kadokabe. Bang Parohinira isi abang kubang piatum cepa ogdun. Nilip Mondol Congress Committee achon bang Fabric Kropen kacetong dun. Kedoan aratapan kacoro pajerdun si mesen pen mai pachon pon. Ini ke join ke hadi BJP la APHLC la hai tum nang ke join ke bang Parohinira inut la pen ladak ke matha me nang yadim bang ke han lo ja नौना मत के बीजेपी तुमसे रूलिंग पार्टी मुनी दा तुम्हें राधा तुम क्या कहते कि चोलोंग ना ये फांसी माथा से रूलिंग सरकार लोग से तो ऑफिस में जाके रूलिंग सरकार अपन आनिंग चिट्ठी लो सरकार काउंसिल सेंट्रल एंड स्टेट दो को ऑफिस में नॉन अपर कांग्रेस लो मानी जॉइन इन करी लाके मुनी तो आनिंग के चिंग साम से फेक्टिक लो बीजेपी फाना निंग के दो बेपिनंग फेक लो लपेन लद्दाख ला तुम बांग के আমি থাঙ্গা সার্ট হোক বিনে নাংজি লংই বুফান के दाके माथा थेपिन ओलांग तुमके Dipu pen long chongkro News 7 Notice West Karbiang long Amria Habat Subay long Kreta Bharti pen ke bipon Inter Club Football Tournament angdung kitipon West Karbiang long Amria Habat Subay long kedamtang precheklo ni phai kre player ni pen Kreta Bharti atum pater pipon si Inter Club Football Tournament ke bipon kedamtang ni phai ke thamarni angdung tipon do Bangso angdung kitia jai mek along alhi aman pen kachupapon alhi sarpo Dr. Sankar Busmatari Head of the Department LNIPE TPSIA Sonapur alang le Santos Trophy All India Federation Cup Junior lapen Sub Junior West Karbiang along pen kelong dun abang puchetong dun Anparta ulukun Chief Police Outpost in charge Anthony Rongpi Dennis Tebari Manoj Mahanti lapen rong saratum ta chetong dun Bangso football ke batu angdung kitia long so ardo atum lamalong FC lapen Mohan Phador FC atumang bongsi chepolo somsi lamalong FC atum golisi pen chepahaipon lason thakhaksi halapu sopinso atum amguri FC lapen sabuda FC atumang bong chephosi lapuputa ke hai kachadai koyajok tie breaker pen si sabuda FC atum chepahaipon labangso tournament ke mesen pen ke pachon pon thegapot imlang lumpui lapen provincing maslaya tumapan ratatum kachoro pen kardom pajerpon thank the organizing committee the Kira Varti of this West Karbiang district for organizing such a very wonderful tournament and initiatives taken by the Kira Varti even in the very this rural area the very successful the competition which they have conducted really it's a very wonderful and very fantastic Amri pen muniken phangcho News 7 Notice Asomson ice cream ke deng ponajo dolamara kakujang terangarong aradatu ningkarong kachipi Kedamtang thelang arni dolamara ahawar arlo kakojan sunaram terang arong along job card sai ke klema mohor lahendo dolamara aradaphan sai ke klempi dwarbaguri local MSc Richard Tok Bipendang lok Karbiang Thomas Council CEM Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Momin VDC Chairman Sarkorong Pharatum Asomson ice cream ki piponajo arakatum kachoro pajerpon lahai hoi asai ke klem ke theklong pen non ke bangji MLA kilika hut dolamara ahawar along BJP atum Wot kilong apai ke batu jiangring do pusi cerok tok aratum pen cethan pon renti kaku jan pen Peter Singnar News 7 Notice